Fl-Università ta' Malta ġiet organizzata konferenza mill-European Bioinformatics Institute, EMBL-EBI. Numru ta' studenti ta' xjenza u saħansitra xjentisti u inġiniera attendew għal din il-konferenza, kif spjegalna l-professur Joseph Borch. Din il-konferenza workshop kienet mifruxa fuq medda ta' jumejn, il-bieraħ u llum, hija attrezzata u intenzjonata għal studenti tal-Università kif ukoll membri tal-istaff li jiffukaw primarjament fuq analiżi ta' data big data li kopri mill-aspetti ta' medical, genetics, kif ukoll għodda tal-IT u ICT. L-istudenti u l-parteċipanti jagħmlu użu sempliċement mill-computer u mill-internet għaliex l-għodda huma kollha preżenti online huma b'xejn huma open source. U hija xi ħaġa li jibbenefikaw ħafna minnha. Għal din il-konferenza dwar il-ġenetika u d-data għal life sciences attendew numru ta' retturi minn barra fosthom Dr. Laura Huerta Martinez, is-Senior Scientific Curator ta' EMBL-EBI. The main mission of our institute is to provide data and tools freely available for the research community to use them in their discovery. And Malta joined that intergovernmental institution in 2016. The institution is now organized in 6 different places in Europe. Din l-istituzzjoni tiżviluppa databases u software li jagħmlu possibbli biex wieħed jivverifika u jivviżwalizza id-data proċessata. Il-professur Joseph Borch spjegalna kif din il-konferenza għamlitha possibbli biex ċertu għodda tkun aċċessibbli għat-tagħlim u l-esperjenza għal kulħadd. L-speakers li ġew biex jagħmlu l-workshop huma minn istituzzjoni hekk imsejħa EMBL-EBI ġew mill-Ingilterra. U daw jiġu magħhom iġibu il-pakket magħhom ta' għodda ħnejtek li mhux dejjem inkunu intiżi jew nafu eżatt x'hemm hemm barra, x'hemm available. U l-istudenti ammont kbir minnhom meta nitkellmu flimkien nismagħhom jitkellmu ikunu għamlu użu minn għodda li huma ġodda lihom jew ma semgħux bihom. Jew inkella jkunu semgħu bihom qabel, però qatt ma kienu jafu tista' tagħmel daqstant analiżi bihom. L-EBI tifforma parti mill-European Molecular Biology Laboratory li hi organizzazzjoni tar-riċerka u l-innovattività fuq livell internazzjonali li hi ffinanzjata mit-23 stat membru tal-Unjoni Ewropea.